Khubor ka Batesi TV. General Secretary ka New Trap National Liberation Council uba Sain Kupar Nong Trau. Ula pelait ya ke kerwa khubor ban pentip bau Vice Chairman juga seng HNLC uba Man Bhalang Jerwa. Ula resign no nagani ka Kam Jong U. Nrei ula ong baka jing resign Jong U kanom kta setia ya ke jing ya kerani sok hapdeng ka HNLC bat ke sorkar. Kumjo kani kanom kta ya ke thong bat ke jing yang rasong jong ke seng. Hagajo kepor ke seng HNLC ke kenturu ya ke sorkar bahkan pentelun syakmat ya ke jing ya keren yesuk klem dashim kabu nagani ke jing en okam jong uba Man Bhalang. Kumta kenang baka kam ke niat syakmat ke HNLC kala pentip ba lengba ke CEC kala tung yo ba taimiki lalu kum Vice Chairman uba thamai bat unbat ya kani ke kam na ke bentah nriu benai kat bampat la bantung yo Vice Chairman uba pura. Laban kedau bahaga siti enokam uba Man Bhalang Jerwa ulatho ya ke kerteng Sufian A Hazarika ka Jong U ka HNLC kala pentip ba ka daw ka jing resign no Jong U ka dei ka daw shimet wayu briu yau balatip kerteng kum uba Cibor Perto ulaman saujur nagi benta jong ka kejat kamon hadien ba ula syayu hagawai ketrok ka badan number ML10C 1728. Kani kala ja hakmat ka office jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District haga arpunyu tarik unailor arhajar arpulai haga por kumba khat architeng mensni. Kani ka trokit kau ka dei ka badangwan na nong ba Shillong bat ka temu ban lai cha amlaram. Yauni uba mensau ki pait ba ki lapen kit no marmar sha Woodland WK Hospital Jowai bat hadin kani lapen kerya no yu sha jaka sumar ha sor Shillong ban yo ya ka jing sumar ka bakham janai. Menteri ke Sorkar Jelau ba Paul Lengdo ulapan pau ba Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulaya keren bat Menteri Rangba ke Jelau Assam Himanta Biswa Sharma hadin bakala mi biang ke jingya kan an bat ke jingya pen ibor hapdeng ki karbi bat ki khasi penar ki basa ha ke Shinong Lapangap West Giant Hills District ha ke jingya keren bat ki lat pathai kubor uba Paul ulaong baka jingya kan arah pedengki karbi bat ki penar kam dei setia ke jingja ke batmai nrei ke dei ke jingya kaja ke bajudan nadu ki por mencua ulaban syu ba yakini ke jingya kaja on sala ban penkut no tang lengba ke jingya penbait yo put usam ha pedeng ke jela Meghalaya bat ke jela Assam ha ke jingya penbait put jong ka wat ke baar Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniai sings aim ulapan syai ya kejingkeli balabo dakaliang yate halor ka cut motion kabaya day bat ka jingyo bha pisa Jongka Council naga Ministry of Finance ka Sorkar India ulai tu baka baka council kala yo jingyarap naga benta ka development funds kadai lengba ka 15th Finance Commission kabadang yo tang nak bentau snem arjar arpuway bat arpuway arpuar kata jong ka tight grant kat baya ka untight grant haduk menta om shimla yo AA ban pensuk bat ban penbernya yakin nong Shanghai pertai gibawan nabar ke jela bat nabari ban lek syagi jaka jengok kai jong ka thai sora ka Shanghai harengkat ke jingya terailang bat ka Bharatiya Vikas Trust kala pelait pait ba ya ka e-cycle circuit services ban nengkong ha klish nong sora ya kani ke jing temu jong ka Shanghai la kersyan da ka Saura Mandala Foundation bat ka Prime Saura Mandala Rural Entrepreneurship Fellowship Shen ka Shanghai ka sapli shu ya ki e-cycle station hagi babun ki jaka haga tain sora dakini ki cycle ki nong jongok kai perthai ki la ban shimwai bat ban lek syang keleng ki jaka jongok kai perthai ki ba paunam ha ka tain sora barok kowe Menteri Rangba jongka Kerala Pinarayi Vijayan ulapan pau ke jing ngolem halor ke jing klanno jong MS Swaminathan Swaminathan dei scientist haga rep karyang bat lajutip ya kum kpa jongka Green Revolution ulak klatno ha ka steps ni palai ha Chennai ka Kerala kala kan mau burom ya kum unong prat lenti banwan ra da ka buit start jong juk ka pamenta ha garep karyang Menteri Rangbado Kariru Narendra Modi ula pha ka jing ngolem syagi bahaying hasam
Kilami kikan hun ban yakhi ha Karnataka ban persya halor ke jingtmu jong ke sarkar ban pelait ya ke nakawa covery sya Tamil Nadu. Menteri Ketenat Kampoi yang ke sarkar Karnataka Dr. DG Parameswara ulaong bala ailat yaki ban pelong jingaki henrei kimla pat ban khot ya kanu ka pakhang surok lani ka pakhang snong bala da kile kamta on pensitam yaki kat kum kilenti jong ka ai. Menteri Ketenat Kampoi yang loong ru baka sarkar kan nombatai yaki pulit kumno ban le henrei kidei ban sngo tho naledihi ke ka baki dei ban le lada kinong yaki kile shabapalat pun. Ka BJP Rajasthan kan yakun ya ke election assembly omtang hakashap jong usentiu lotus jong aseng BJP nrei kan yakun ru ya kan ke election hakaserngeu jong Narendra Modi. Ya kan karai la shim hakajing yalang jong kinong yalam ga BJP. Kajing yalang kepala ne haduk ke porsi teng seniaru. Kadon kajing bom yang song tho jengmut hapdeng kin nong yalam jong BJP Rajasthan kum tal ban lait na kajing nyapat yapra kila yarai bakin nambo ya kadur jong unu nong yalam hagani ke election ban pen i ya kajing long nong yalam jong nrei kadur bakin penyeng hagi jakai yalam election kan daibe da kadur jong Modi. Ki shikhpa shikhun kila syakem ha Uttar Pradesh namarba ki penyeng da kalama Pakistan haga yeng sa jong ki. La kena ya ki kum ki nong shet kala ya kari ki pulit gila yo jing tip ya kani hadin bala saprang ki video ha social media baka wei kalong yeng kala penyeng da kalama Pakistan hatno mi yeng jongki ha kapor balik kem ya ki pulit gila weng no ya kalama kabala si ha yeng jongki kumba shispa san phongut ki khna school jong wei ga residential school kabadon ha Jharkhand kila kempang bat la penkit ya ki syaka hospital ha West Bengal. Ki khna school kila otpang hadin bakila dep bam jamin. Baro shispa san phongut menta ki don har Rampurhat Government Medical College and Hospital. Lalap baka daw ka jingyo pang jogi kadai namar baka jingat bi nakabam. Baro shispa san phongut menta ki lalat nakajingma. Menteri Ramba ke Bihar Nitish Kumar ulapan pau ke jingsngo bitar namar ba ulap baka don kawai ke school ha Bangka District kabala penyeng daga signboard ke bato ha ke ketien pareng ha ke library. Ulalap ya kani ha ke por ba ulek ban play ya ke wai ke project jong ke sarkar ha Bangka District. Nitish Kumar ulalap baka school RMK High School ka bu da ki jingtho ha ke ketien pareng. Ka Islamic Resistance Movement lani ka Hamas kalapan kre ban pha ya ke jingterwa syaki bor sarkar jong ke Palestine bakin penlong no ya ke election municipal ha Gaza. Hazem Qasim unong aiktien jongki Hamas ulaong baka kenhon jongki kala menjur ban pha yakani ke jingterwa syaka sarkar Palestine. Kani karai jongki Hamas kadai hadin baki arkenhon kibaya pait ha Palestine kata ke Hamas bat ke Ramallah kila syong jinyalang ban penkre ya ke election ha Gaza. Ka sarkar Israel kala lap baka don ke jingpang bird flu ha gi benta ba syatei jongkari. Lalap baki don kumba arspa sanpo tuli kisim bakan top ya ki klo, ki han, ki siar, bat ki paro, ki bala yok ya kani jingpang. Kasorkar kalau batai pat ba baki dei ban shet pen i bahaya ka dok siar shwa ban bam. Bat ki dei ru ban bam tang ya ki peleng ki bala dep ban song bah ki ba judi ha ki jaka baka sorkar kala itu. Menteri Rang Bado ke Canada Justin Trudeau lapan ma pai ba namar ba ka ying darbar Taiwan jong ke Canada kala aibu Romeo shipai Ukraine ubaya khun thma na ka benta ki Nazi ha ka thma ba ka baar ka jingpan ma jong ka dai hadin bagi babun ba khamtam ki ju gila penrem ya ka te ke jingle ka Canada namar ba ki shipai Nazi gila penyap ben ya ki hajar ngut ki brio khamtam ki ju ha ka thma ba ka baar. Kayeng darbar ke Canada kala aibu Romeo shipai Ukraine hapo yeng darbar jongka daka baong bau dei riu slur. Secretary of State jongka United States Anthony Blinken ulapelai pai ba ya ka Global Music Diplomacy Initiative. Kabaga jingtmu kalong banwanra ya ka syongsuk syongsan ha ka pertai lemba ka put ka tem bat karwai ka siau bat kan kam penjanru ya ka jingye dei hapedeng ka US bat kiwei pat kiri. Travis King uday shipai America ubala rungto sa North Korea bat ubala syakem hagatay kari nray menta ka North Korea kala pelait no yu bat menta udang don hapedeng ke jingsya tokit hari lajong
la yalam yu na North Korea lengba ki khaput jongka ri China. Kajing tai ni ka ba ar jongka GOP jongka Republican presidential debate kalakut no hakas ngi balang jongka tayo bat kidon nyungut ki kertong ki balapan kre ban yakun ya ki election president jongka United States ki balawan bani shimenta. Donald Trump shimlatre ban wan syakatai kajing tai ni. Jan barok ki kertong kila kerwit ting yo Donald Trump hagatai ke jingitai. Kito kilong kimat kublai.